ole tutum video hi topic dangvak karon thlang chuak don lova thil pakhat ian enler lok teng zalen news a khanin November ni som chuaka khan hetiang hian kan hmuwa General Administration Department kan ti GAD chuan thu chuan ron siama politics in beina kan man hemi koshan ram hi Assam Rifle bekin mun sarkarin chusak tum ti anga politics in beina chungchang kha hemi ni hen ron langani ti chuanin point number 4 noya hianin a advisory committee din ania kha chuan tha theu tawng tero advisory committee apo political party io sang te NGO somle pani ame khating vel khan tel boka chief minister chairman noya ani ti chuanin advisory committee in ngen na asiam chan te chu heng te ani ti zinga hianin palina hian anen tailamo hai Mizoram Gorkha Mandir Sanchalan Samiti Bazar area ten prime minister nena Assam Rifle Hari Mandir chu nei zui andi lawangin bekin mun hi kaushan nena pe kan hi chuan antan tan fung thatak ani thei don awangin ti hi kan muni ti chuan ka video ma sa po khan hemi chungcha hi kalo soya then ka chuan lo politicize ke chu politics thila kala lem lowa chun chu arin an raman chho sana sarkar ko tan lana ti chuan hemi ram chunga pass lo nei zong te LSC te ponianga house pass te ponianga engenge kan traffic big lo mo khang ting private tho po ina an chun lu sarkar an surrender rui lai khan kan Mizoram chunga kaushan len ber sinat lampang chuanin tanan kho tlat maya ti chuan chu mi chu hei opposition te hi kan ti thin na tuna te po hianin opposition ka ti hianin MNF congress ka wa address na kher khani lo nia tuna hianin MNF sarkar lai te hi ni se ka thia mo congress sarkar lai te hen ni se i abaye sangzo han karon soi chuang lova maro chu opposition shim te hianin sarkar akhoi mulai wa kher lai tur hian zong ve thinin ka ria chumi chang choi chuanin aikal lak ti top chungchanga te abik takin tran huna trana ban ma ban lo tiang chi mo khami timing han von that chungchanga te khanin abi puilam pang jok lek lekha tran na te po kha an kan opposition lampang atang kha taran oma tha ka ti lo le maya dik chu dik lo chuk dik lo khani me ta sela thain ka ria chu teng deuh che chunai tun tuma po hen hemi karon thlan chwa chana chuanin zona te po karon siamin ka she ka video ma sa khan an hi pele don ta se kan phalang em tiang zong te po khanin zona karon siamani hemi Mizoram Gorkha Mandir Sanchalan ti hi ti chuanin Indiaram hi secular state kan nia atoi fel theng ber sai don chuanin sa kho zelen narama kan ne tha em maya sa kho zelen lo narama ni taila kan chep dan tur je chuma abikin Christian te leila hi a chep tu kan nin ka ria thui taka han ngai to chuan chuwang chuanin secular state kan lo te sa kho zelen narama kan lo te kan van ne ya tu po in adu du sa khuwa azomina betheya tu manan tilui thiang lovani tilui khadan kal ani zo kan e chu mo kan Bible zirtir ne chuan kal deuh hlek mai the ti lai thu te hi Bible chuanin chan chin tha the dara pong dara Christian mi tam tak soilu tura ti min ti lai khan secular state kan ni chuanin khateng te khadan kal anin lai chin te po oma tho kha deuh lai khanin enge niang kan mizo zai thiam lar tak te nu pa po ha anon lar deuh hat khamo e rongbol na ne na chungchanga khan kan aming ka sei lawanga in siang news lo ngai vena news lo chia thin te chon in sianga maro chu khata khan thiaman chan vena chu du thlan na kha secular state kan in hian engeniang angai poi moni chu mi khan mi tu ema khan adu thlan na nge ya Christian biakin avain khom khan dan kal ani lova maro chu ti lui na manga ti ni che khan dan kal anin lai kha om ve ta ni ti chuanin soita kang khan Mizoram Gorkha Mandir Sanchalan Samiti Bazar area ten prime minister nena hemi hi nei zui zel andila ti chuanin hemi wang hianin Mizoram Koshan sinot nena kan pe ni chon ani tan hen chan muna thadona sinot point pe lom nge tinga min pek lo secular state kan oma anti thei tat mai ni chu chulai taka chu thil in kokal lai thei ni ta ne hemi zo hi kan van na ya Christian ram kan in tia Christian za chu kan ni chi lo mai thei maro chu majority chu Christian kan ni tho ani chumirama chon kan oma kan van nei te potila soisol tam om love ti chuan le news pakhat kan mule a hei ani ta ni zalen na tho hian kan muwa heta hian NGO coordination committee chuan mo women ni me lo ni NGO coordination committee ania Central Women Committee room tun naya Mizoram Gorkha Bazar Mandir Sanchalan Committee ten Assam Rifle ram chwa santa ka Hari Mandir
nei tu ni na Prime Minister of India ne na dil na an thlen chung chang an ngai tu ta ni hitilai takhine ka lo hlau thona chu sinot in na hei chu kan ta ni an tia private person mo mi mal poina an ram lo nei te ta nang thlapa engin yang le kha an yang chi te po an surrender la ya hemi kan Mizoram chunga ko than lian berina tran an kho lai lo tran emo khatiang tu te khanin khatiang telaka engin yang zone thei ta chu ani chon sa kho zalen na rama kan oma Mizoram kan ni ti ngo thi ni ani lo ne he rilru tribal le lutuk khaput afu chialo in ka ria Mizo te po India rama kan oma India laka kan tlawm to ania zep thu cheng lo kan tlawma kan zom to ta sa ani chuanin hemia henin tuklu ve mei te po hi a that na lai chin te po ma nia independent han te ringo te la khoi trai nge kanin en kolong mo teng te khania chu wang chuanin central poisa ringa a state a zonga state pa cheber central tel lo thailo kan nia India ram dana chuanin secular state sa khozelen narama kanum le ngala chu wang chuanin mandiran lo dil te po hi vap pong tong dem ngot tur ani chong lawa thil om lo po khani chong lo nia san chuan lo lo ve to tho kha nia sinot ang tho khan to chon pakhat atanga pakhatin chu tiang thawin anma ni ne na nei tu ni na om len tur khanin mo om zui zel tu khanin an prime minister ne na khan ngin na an zu thlen ve mai khania tilai chau hi chu kokal don khop mai midang kuta hlan kan phal lawa midang kuta hlan kan phal le boxi la ya hianin thil boy thak chu amani hetilai point taka hi tuna Mizoram sarkar po nilo advisory committee sarkarina adin engen yang political party ayo sang te tuna kan chiar lai mek NGO pol sang som chuang zet tilna advisory committee ina anrelania chemical zone khan NGO coordination committee hian thuan chu ekati hau lawani amaro chu party then khat chuanin khami kha politics in beinan mang mekani zep thu cheng lo ti chuan le NGO coordination committee chuanin Assam Rifle ten an chua san to ram ani awangin helai mun hi Mizoram sarkar ko ta ani to anon titani first sentence kan chiar non lenge NGO coordination committee chuan Assam Rifle ten an chua san to ram ani awangin helai mun hi Mizoram sarkar ko ta ani to sinot love Mizoram Gorkha Bazar Mandir mo hemi sanchalan committee chungchang love lampang ani lo Assam Rifle ten an chua san to ram ani awangin helai mun hi Mizoram sarkar ko ta mani to antimak mai ni Mizoram sarkar ko ta mani to tinani chu hemi awang hian Gorkha Bazar Mandir sanchalan committee ten an dil na hi nule le tura ngen ani antia an thu hi karon nial kal ho lawa NGO coordination committee thian ngun taken an ngai to he Assam Rifle ten an chua san ta ka hi Mizoram sarkar ko ta ani to wangin Gorkha Bazar Mandir sanchalan committee te hianin Prime Minister ne an dil na hi nugl le ro se antini diklo lai lova ka soi sel mi lo amaro chu heta han lang lo pakha tho mani khoya nge sinot kha ve ta nge nia sinot ko thana kan nia Presbyterian ko thana loi kan nia hi chu han pe se mandir zo ki chu pelo se ti lai ta ka hi chu ke chu fu ka ti lo sinot ne na an pe sinot poina an phal lo ni chuan mandir te po hiom ve se la poina ka hre chuang lo amaro chu mandir hi su se kan ti ni chuan ve lo tur pakhat kha chu omin ka hria social media kalo muwa post chen khat comment na chuanin len list ti kha ti anti mi mal te po khanin le kha chun nei nge yelom kha ta ka khalom anwa surrender chu aram chunga teng chuanin LSC nei te oma khang ho khan an ram ron surrender se ti kha an ngen na ani chung zinga chon Assam Rifle ram chunga hianin sinot ram te polo oma tin hei hari mandir kan ti te po halawom boka boi thak chho khop mai tro tila hi eng tiang in nge thuwa kal zelang hari mandir su se kan tia sinot ro se kan ti la si chon kai chu adik ka ti chong lo ni tran kan nei chong lo amaro chu se kan ti chuanin sinot se ti lai ram hi ro se sarkar hianin hei chu ngai na thiam ro se kan ti ni chuanin ti lai thu chu hi chu strong tok lo viawang amaro chu NGO coordination committee te po hen thei to phan chu asela hemia an ngen nang hian chu tiang tho chuanin kan ram chunga ko than lian bera po hen ngen na te po han thlen ve ngam sela ti hi karon soi lokani chu hemi chung chang hen ti zong khatu tum video chuni se topic karon thlang thui vak lo ti khani phot sela video thara kai mula theu do ni